Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Thep as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty riders. Hakalai puai terikukula lengkot arja arpusan upa sustenance sortun MLA ke NPP Jirang lembat ki arngot ki Longkmie kata ke MDC bermentah na Umsning ke kong Magdalene S. Maulong bat ke MDC Barim na Nongpoh ke kong Rona Kimdaj kilawan ban Thep Kyrteng yaladi ban ya airing hakani ke election MDC syaki HADC nagitegi constituency ha office deputy commissioner Kyrwoh district habakran sigilat pathai kubor hadin bala dep ban Thep ki Kyrteng upa sustenance sortun ula penpau ba wat hadin ba upa Victor Rani Kyrteng ke Kongres ubala mi no na ke NPP penban ki nong kersan bat ki nong elam jong ke NPP na Jirang ki dang yai ne bat ka badang ai jing kermen su Dina kalian juga kumbu Kyrteng dari Kyrwoh asoban ai go you play nak bentar ki jing Kyrwoh ba ailat ak layo ben syakri kumbu MLA layo ben ai jing syakri ni pai ba like service ba pai ba ki stotonat ki sogun ba nataru nak kalian juga kumbu Kyrteng hakane election MDC andala Thep ya ka jing nyobut ka phangi ka batmat kulumban ini ban penklan agde bati torbasnong ya plan de bijing de yema ini ban peniklan agde bat kumno ka jing persa bande ya ki senchar bat kunjur agde bat kumno ban ini ban thau ikla jingda ki terpang tiba mengikum kiret pai idon agne ka jela ke jungi agak bentar ke hak terpang ke ba layo de ngej scam pada kermen scam bagi pai ba konstitusi kin ai ka jikashan kin ai diction ya agak de MDC election bersolong pada politik Facebook jile ka election MDC ini ngapai relatif ni playing bagi social media ke ba sitting MDC ba Victor ni la resign ka parti NPP ka Southrik jong pada Disember syuaba ka parti ke jungi kan declare ki candidate tehden ta ilayo bani song i perkhat lengki noi lamparo ba kiladon ki candidate ki belapan tiket naga NPP neki leaders jong block paro i don ke ta ke jing perkhat hakaba kapur kala khim palat padena ta kadau labu e ke jing sene aku MLA ban sim ye kanika senjam pemerintah naktaban sim e ke jing ketli menile election MDC Tiket nakalian juga sobat aji ro iki nong yalam juga NPP di balang bak sud di pajba ila aji mut agbidai bat ka candidate jong iba Victor bat hadin nang apa di hadin baili la resign labu syo iki jingket kli ki nong yalam rekat bu MLA agbang la yo ban syang ban perkat ban simiki opinion nak leng pajba banak leng pajba bu iki jing sane aku MLA but hadian by Pak Victor la resign nak ke parti ke jungi balai ke parti kongres mentah iba kibapun ba ki kongres ki main party workers jangka kongres Jirang konstitusi paro dekai na surop se western se border area baru mentai ke wan join seka parti NPP tekene kalanang pen singan susu ka parti ke jungi lamar ba kepentingan lupa ba ngidon ke position ke plan hakene ke MDC election selong Nakaliang ka kong Magdalene S. Maulong kalaong bawat la kiladon shibun ki bakan tho bat kenno ha ka jing syakri ka jongka kum ka MDC hinrai ki pajba ki sakhi ya ki kam ke bakale kum ka MDC bat kam kwa hiru ban pensai ne ban kawang kti ya kita ki jing wo dong wo daw ki bapana thlit karbana kaliang ka kong Rona Kimdaj pat ka khlam tre satya ban krani e syakilat pathai kubor apang yo ban file ka nomination ka jing e ka jing shanya jong kinong kikam ki unit ki prepare na kilaitin ki mai bersiu bagi don untuk parents body ke NPWF ke NPYF at kinong kersan jong sinong prepare de kumta ngaran ke jing kemen ka kra bang yo man file ka nomination ke ibe ki thong ki ba nakaliang ka jonga ho ai jing ki kingat snem ya ka bani ladon ha ka isi bun pili ki bill ki nakala long ai ki dan ki pending bill ki berangsa company tip dan san pusal ki himam kibel ki barang sa belum pending ki kermen ba kita ki ibaro ni nang yo ban penklan ban katla ka dia nilai persyang hi ban wara le si ki nyopo atlet sinam ku ba pi baro khat kitip kim shim la yo ban wara kita ki an ki scam ki an ki baklan ringgit scam ba de ling ba kan ka kenti ka wat ni mentang nang yo ban wara ki an ki baklan ki an ki scam na ka benta ka chat tekenjat nakaliang ka jonga ki pat ba ku Umsning constituency gilayo i kila saki tengam don kam ban tersyai halor kita ki pena atlet ya kaba ki wo dong ki wo daw
tinggal try ka kam hi kala pen I ndai kam nganda snoper do kata-kata nganda kawang keti lang syakiwei tikisnong kila yo I kinong shok snong kila sakhi bagi kam hi ikan khamjam banyak keti Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.